Harun Mutua, ithe wa ciana ithano, na uria maraikarite na mutumia wake Mereri Nduku kihiko-ini makiria ma miaka 30, arari mihango-ini yake ya gucina makara, nake mutumia wake arari mihango-ini ya kuna ngũ riria mutumia wake aramuragire na njira ya kumurenga ngingo na banga. Huyo mama alikuwa amebeba hizi kuni. Mutumia ucio arahithukiire muthuriwe ihinda inini thutha wa kuiga murigo wa nguthi uria arakuite, na hau niho arakinyirire muthuriwe uria arari hau kabere na kumutema ngingo. Sasa huyu jamaa alikuwa anangoja bibi yake wapi? Hapa. Sasa bibi alipokuja, maana aliwacha kuni pale. Sasa bibi alikuja kwa makusudi, sababu Nikita alikuwa amedhamiria. Sababu alikuta bwana yake ameinamia pale, si ingawa hatukumuona, lakini tunaonea huyu bwana alikuwa amefanya nini? Ameinama. Sasa kuja ndio akaja akamkata. Nikakuja mpaka hapa nikakuja nikashuhudia, nikaona kweli amekatwa. Na alikuwa amekatwa banga mbili hapa hivi. Sasa bibi simuoni, sababu mimi mwenyewe nilikuja kwetu nikasikia alikuwa akitangaza ameoa bwana wake, na ameenda. Hata mimi sio kuwa karibu nikamuona. Thutha wa mutumia uyu gutabania giko giki, aracokirie arathi aramenyithia mwanake umwe na arauga etwara borithi, indi ndaigana gwikinya borithi o yothe gukinyaniria huai wa ira. Nasema ni kama nimetenda kitendo, tumekosana bwana yangu. Nikaita kijana, umefanya nini? Nasema ni kama nimekata. Nikaita kijana, tukachukua maji, tukakimbia kushuhudia na nikachiendia. Mugaru na muhuhu ateroragire muthuriwe ni undu wa kurega gwikenia nake kimwiri, nyumba yake yugite eri acio managia na ngarari maita meri na hau kabere na magacoka kuiguithania. Hata jana walishinda mchana mzima wakiwa na furaha, walikuwa wameshamaliza hiyo maneno. Hiyo maneno walimaliza juzi na ukalala, na jana wakashinda mchana mzima. Mzee tulikuwa tunachunga naye huko chini, mama alikuwa nyumbani. Leo asubuhi walikuwa nyumbani kwao, wakaenda makaa. Ni ndeto itigite muingi na kimako kinene, muingi ukiuria uheo ngari ya borithi mwena ucio ni gukorwo kungiumire undu mehokaga ngari kuma ceceni-ini ya borithi ya Subukia, na nikio mwiri ucio uraire githaka-ini. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjiru Wafuru.